Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma uthe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphuma ucindezelanga-ke ibhathini subscribe nje. Akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizolungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Ukuze ngingakuphotheli ezindaweni ezinjengamanje ukuthi ngabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje, subscribe nje akubizi imali, mahhala nje. Udabulethele lona-ke namhla-ke ushaqisa ngendlela eyisimanga-ke laphana-ke kuvela-ke uMlisa-ke enza-ke ividiyo-ke laphana-ke veza-ke ibhomu lendaba-ke laphana lithinta-ke uJacob Zuma-ke kanye neqembu i-ANC na-ke laphana-ke veza engathi-ke impela kuney'ngxoxo-ke laphana-ke phakathi kwakhe uZuma neqembu le-ANC ukuthi-ke abuyele kulona iqembu i-ANC. Kodwa angifuni mina okuningi ukuthi kuzwa ngami nje indlela ividiyo yakhe lo Mlisa uzwile yona ukuthi-ke uthini. Mina ngicela kuwe lapha uzwile ividiyo ngema-comment section usho uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalolu daba-ke lolu busuwenza okulungile nje ungixhase. Ungaphuma ucindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke khona uzokwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha engizolungisa nazo ngiyifake kulona ikhasi-ke leli. Nayo-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. Hayi ziyabanetha ngapha kwagogo, ziyabanetha ziyakhala ziyalila zikula-speaker phela. Njengoba ngisho kanjena nje ngiyabezwa impela ngazi ukuthi bafuna ukukhuluma nomsholozi ukuba abuye ekhaya. Cha kodwa-ke uma befuna ukuthi abuye ekhaya angeke simnqabele ama-decision uyayithathela ubaba usemdala. Kodwa-ke asithi na kwa-ANC angamane athathe abulala i-ANC avuse igama le-MK. Lapho nje uzobuqedina ngoba kwa-ANC asiyifuni i-ANC, le gama ethi i-ANC nje yilo asalifuni kulize li-exist liphile libe khona, salifuni aqedwe ngalo kuvula igama lomkhonto wesizwe, qhubeka umkhonto wesizwe uphakame phezulu. Ngoba ngeke sibulala umkhonto wesizwe ngenxa yabo sebeshayisile kwa-ANC sebefuna ukuthi uhlanganwe. No, alife leli gama, qhubeka umkhonto wesizwe phambili. Injalo nje ayishintshi amandla.